Kusemqoka ukuthi sihlale phansi sibe nako lokucondzisisa kahle kokuthi nawukhuluma ngebantu bayitolo ikakhulu kade isengakafiki inkolo yalabamhlophe bebaphila njani. Sitsite lasibuya khona emuva labantu laba bese banako kwati ukuthi ikhona into lekuthiwa luphupho. Asengigcizelele kunendzaba le. Yathi kunento lesiyithathela phansi lesingayinaki kanti ingoti. Kuyingoti ukuthi na umuntu ulale nje ebusuku kusekuseni ungakhumbuli ukuthi uphuphe yini. Ingoti enkulu le. Kuyingoti futhi ukuthi na umuntu na ulele ebusuku ukuthi na uvuka ekseni ungawanaki emaphupho. Kuyingoti futhi kakhulu ukuthi na umuntu ubhudze into ilandzelane unganaki ukuthi isho ukuthini. Kanti kuyingoti kwenza ingoti. Ukhanza ukuthi umuntu nje ude liphupho wena. Uyalala nje ebusuku ekseni kuse akwenteki nakancane. Ngiko itolo bebatama labayitolo. Kwakhana kulesibita ngesilumbi ukuthi i-connection between umuntu nemaphupho. Bebendani labayitolo. Ngiko bokhanza bomkhulu bebavama ukugeza emabhudlweni. Sebenzise emanti emifulo. Yini umehluko? Uthi ukhona umehluko omkhulu phakathi kwemanti emfula nemanti empompi. Angeke usebenzise emanti empompi uqhubeke nje uphuphe uyahema. Kepha na ulenze emanti elibhudla walenze emanti emfula wasebenzisa wona wageza ngawo. Salwanaka lamaphupho asho ukuthi base inkulumo ecothile. Ngiko labayitolo ekubeni banake ukuthi emaphupho asayakhuluma sebayawanaka. Sebaba nako ke naloko ukuthi umuntu nakendlula emhlabeni bayamhlonipha. Bebamhlonipha njani abantu bayitolo umuntu? Number 1, nangabe ulijaha usede umfati ude umntwana. Noma ngabe uyintombi ulichiji usakhula usesekoliji awunamntombi awunamfati noma unayo intombi usesekoliji awuyi kuyobuka umuntu lofile. Ngakusiwa nje sicela abafuna ukumvalelisa abafuna ukumbona kwegcina ulibeki lapho. Uqala lo wesibili awusonzeni nje la ngcwatshwa khona. Awuyi la ngcwatshwa khona wena. Yabayekela nje bamba ungqwabela le. Ngasiphi isizathu? Ngesizathu lesithi ukuthi umuntu wako waya kuyongqwaba wabuya impilo yakhe yaqhubeka nje yaqhuma iya impilo. Ngiko nencwadi lengcwele ithi yekelela abafile bangcwabela abafile. Lekusho ukuthini? Lekusho silaba labambe bawongqwaba loya lofile. Sebafe nje ngaloya. Ngiko lapha emathuneni kunemathuna kunemadliza kunemalibi. Uyahlonipha njani wenza ulihleni intsathu lethu ngoba iyahlonishwa. Ngiko kobona laba labadzala labasuke bayile lapha emgcwabeni baya lapha emathuneni. Akwenteki basuke lapha emathuneni bawungene ebaleni babuyisele tinyawo. Fanele bandlule eceleni komuntu ophethe indishi emanti bagezeleni. Bageza umoya wamathuna, umoya wamadliza, umoya wamalibi. Utawutsini wena? Sebayakunaka lokho. Sabayati ke ukuthi umuntu nangabe ahambile emhlabeni samngcwaba nakayinhloko ekhaya. Naka wesilisa sihamba simentele umsebenzi wokumbuyisa. Naka wesifazane ugogo sihamba simentele umsebenzi wokumenyusa. Uyabuyiswa lo wesilisa uyenyuswa lo wesifazane. Simenyusela lo wesifazane simenyusela ukuthi akhona ekusita la ngelobuyisile. Angeke lisime likhaya ngoba nemuntu angeke asime ede imilente lemibili. Letandla letimbili nemadlebe lamabili. Imehlo ehlukene kabili. Ikhala lihlukene kabili. Konke lokhu umuntu kuhamba ngakubili. Ngiko sitamenyusa lo wesifazane simbuyisele wesilisa. Sekayati ke emaswati ukuthi nangabe lo wesilisa uhambe kabi singakambuyisi. Sicale simentele lo msebenzi wokumgeza.
le uqale wentiwe nakahamba nje emhlabeni angibekuse ngento lelula ngithi babe walakhaya uhambe ngengodi yemoto noma baba walakhaya kanje uhambe ngengodi udutshuliwe angeke simfake eboxini simgcwabe ethini cha sitawuhlaba ingodi sithatha inyoni sihlanganisele nothide bese kuyiwa kulesithumbu sakhe sekubuka lapho khona lo muntu ayi lehlavu ingene khona sisiyamgeza nangabe lo muntu ufe mhlawumbe umlomo awuvulile siyawuvala kuthiwa simvala emanceba uyabikwa lokho kuyaphahlelwa kulelanga lako lodwane nje lokwathiwa silelanga leli silelanga lekuvala emanceba singakamgcwabi simvala emanceba sendela ini laba la kubo le angaqhamukile emanceba ngoba usho ukuthi asikamhloniphi lo muntu ekumcebeni kwakhe yagcetshwa umuntu la kambe emhlabeni sebakunakile ke lokho sebayadi ke nyalo ukuthi uyahlupha umuntu ohamba emhlabeni ngicela kunibuta na umbuto ngidangiphendula nanifuna kepha ngumbuto nje ngishiyana kwantiwa yini ukuthi umuntu athi nakangcwatshiwe asahambile emhlabeni angcwatshwe sekangcwatshiwe abuye emaphusheni akho athi ngive emakhanda kwantiwa yini ukuthi umuntu athi nasahambile emhlabeni angcwatshwe abuye emaphusheni akho umphuphe aphile kwantiwa yini ukuthi emaphusheni akho umuntu angcwatshwe bokhona emgcobeni wakhe abuye emaphusheni akho avele angumuntu lokhalako noma ngumuntu lothethayo kubangwa yini kwegcina kwantiwa yini ukuthi umuntu nangabe sekahambile emhlabeni angcwatshwe abuye emaphusheni akho umphuphe angcwatshwe kanti kathi angcwatshwa lo muntu kwantiwa yini ukuthi emaphusheni akho abuye lo muntu lena mngcwaba abuye emaphusheni akho umphuphe angumuntu lophilako unaye nixoxa phila ngicela uyinake le mbuto yami ngoba inkulumo ngena isinkulumo kuwe kepha inkulumo kulomunye lolalela lobukela ngoba inkulumo le angeke nje umuntu amana abuye nje so kuyinkulumo umbuto ke uthi ukhona into oyivako lenkulumo nakakhona lo ivako nenteni ngalokho nikileni nathi hlupha ngicela kunibuta nangilomunye umuntu bebasho kuthini abantu labadzala itolo umuntu nakasanza kungcwatshwa ungakapheli nje ngisho neminyaka angcwatshiwe umve gogo sekathetha athi angakaguquki nasethuneni senentando angakaguquki nasethuneni impahla yakhe sengicale ukudlabhatisa angakaguquki nasethuneni sengicale kuba ngumsindo niyalo bekasho kuthini beyithini lenkulumo le beyikhuluma ngani lenkulumo le yokugogo bekachaza kuthini gogo yini lemfihlo lekhona likule nkulumo le kuquka nini umuntu ethuneni uguqukelani futhi yini lokuthi umuntu uyaguquka ethuneni suke kusho kuthini cela singangeni senabe kuba kuyoba lelanga lapho ngalenyela ngicela kunikhumbuta nje ukuthi labantu laba sebanayo inkolelo banako kwathi ukuthi umuntu uyafa abese uyabuya uyahlupha ngapho ngiko sebataba nako ukukholelwa ukuthi ikhona into lebitwa ngithi idloti ngicela sehlukanise kule nkulumo yethu yalapha kukhona naku lesibita ngokuthi lidloti madloti bese bakhona naku lesibita ngokuthi mathonga asendeni wehluko lidloti liphethe lithonga lithonga lidzala kunendlo ngiko lithonga alisukumi liyotshela umuntu inkulumo kusukuma lidloti liyotshela umuntu ngoba kusuke kwate lithonga lo mkhulu wakho lombona emaphusheni noma gogo wakho lombona emaphusheni noma babe noma make lombona emaphusheni kusuka kungathethi yena kusuka kuthetha labangemva kwakhe labathumela kuthi hamba uyokhuluma leleni
ngoba babengeke vele akumva athetha ekhaya yathumela sebayadi ke labantu kunemlotha loyi product yesihlahla isihlahla lesikhulako sibe luhlata sikhulu esithela some sisaho masijuju sibaso bese kuphuma umlotha umlotha siyawusebenzisa ngoba sokukhuluma ngempilo yemuntu ngale ngoba nawo lo mlotha uyimpilo ngale ngoba sekude impilo ngala sewuyise ingale ngikuse sisebenzisa umlotha sabayanaka ukuthi kunetihlahla lethi setulu pha ehlahleni kanzi kunesihlahla letimilako letibala phansi lethi hlanganako lesihlahla kanzi lethi tsehlifilile tindzawonye la usinathi yakuthatha lokunye kwalesihlahla lesubuthi lamlonyi lamakhaleni uve kunuka kuyena emphunga la kulo bese bafika labakhuluma ngoba siyimpepho sebayanaka ukuthi awu ikhona impepho yentsaba kanti ngeke ngayibona impepho yemfuyo ngayibona nempepho yemadwana ikhona impepho yemawele kanti ngeke ngayibona nempepho yemtsawu setehlukene lempepho kodwa tonke yinye into lehlile lelifanana ngayo ayimili beyodwa kibathi ngenze ifihle sabatha ubuka ke nemkhuba labo wentenga leso sikhathi leso bani labadzala bayitolo babathanza kuthi nabahlethe indzawonye lapha esangweni abuyise lishawulo babhema ngimshawulo sebayanaka ukuthi nangidawuthatha emanti ngithathe impepho ngithathe igwayile emakhala noma sinefu kunemuntu lotangibona ukuthi khona into lengitama kuyenda lengale nesheya kwempilo yemuntu sabatawunaka ke futhi kokuthi labantu balakhaya tinkulumo tabo nabatibika batibika kulaba la sebendlile balakhaya atibikwa emina atibikwa ekseni tibikwa nalithi sesala khwala ekseni nalithi sengakaphumi usenombonombo yabona ukuthi sinange amanye awuboni ukuthi ngibani uyabika sebafundzile nyalo ukuthi kukhona kubika kukhona kuphahla ngicela sikwehlukanise kubika yini nokusimlo mdzala nje uyabika nje abangumsindo lakhaya yebo sibambanyana ngiyabona ndakhathi ukuthi yebo sibambanyana ngicela kunibikela ukuthi singamangani yanibona kwehla kwenyuka tisimbi belungu labaleni ethamba imoto le kude bantu lakhaya banyenti bahamba ketimoto uyabika yonke into siyayibika thina asibiki kulaba labaphila usibika kulaba ningati balelikhaya ngoba laba abaningati balelikhaya sibo laba la ibaleni laba phasi isihlahla siyababikela bese kuba khona kuphahla ke sekutawubita ini sekutawubita kokuthi sisebenzise tinfo letitshengisa impilo ngale kwelithuna ngiko sitawulanza umlotha sibuyise ngala silanze impepho sibuyise ngala bese silanza tshwala bemabele leni emabele akahlanyelwa noma ngangani amabele futhi ayakhuluma amabele futhi ngasonke isikhathi ehlukana kabili songam akhona esilisa songam akhona esifazane imabele live ngona ukhuluma ngemabele ukhuluma ngani ukhuluma ngalesingithi thine sibantu ukhumbule ukuthi sine sibantu labamnyama ingakafiki ilayisi ingakafiki nempuphu lemhlophe sasebenzise emabele impilo yethu ngithi la ngithi mathupha thine ngithi iqobo lwethu simabele thine singawo singiwo
singiwo lamabele singiwo simabele thina ngiwo kunowesilisa kunowesifazane tophisa tshwala ke beyakhuluma tshwala nje naniphisile emva kwamalanga lamathathu namkhanza mbinzi ethu yekelani lento lefuna kuyena ngoba yinkulumo lento lento lentawo ngeke iphumelele tshwala naniphisile emva kwamalanga lamathathu namkhanza bucicima uze bukhipha ingwembu bucitheka kusho ukuthini kusho ukuthi bavumile banikani bavumile nabayala bangale kwelithuba sekuyatiwa kenyalo ukuthi nangabe siyaphahla njengoba bebabantu labe basebenzisa lushawulo njengoba bekubantu labe bathanza kuya emabhudlweni hamba nami njengoba bekubantu labe bathanza kuhlala ndawonye sesiyilanza impepho njengisakuhlala ndawonye siwalanze emanti sesilanze sinefu igwayile emakhaya sentela ini sentela khona khuluma nabo laba labangani ngicela kufundisa ukuthi kuphahla ulukhuna kusino mangangibani uphahla ekhaya kuphahla inhloko elikhaya angeke umfana aphahle ekhaya lelakhiwe nguye akhona uyise phahla uyise angeke futhi neyise wemfana aphahle nangabe tandla kusito letinhle bantu labaphahlako ekhaya labaphahlela likhaya ngibabe banamama make hlala phansi babe uyema ngiko babe angema ngephandle lapha isangweni aphahle angema nalabaleni babe akhuke aphahle futhi kanti maka ngeke kwende ukuthi awungena endlini enabe aphahle ahleli phansi njengoba nemfana uthi awukhanza kuyise usekhona udle babe so uphume yena umuntu wakhe ngeke alanze uyisa athi umuntu ophahlela wentana ulanza uyisa amtshela ethi ngithengele isikhali lesitawubuma la lesiyawusetshenziswa ngumakoti nakaya esibayeni lakhaya bese uthi ungangithekela lesiphahla soyasiphahlela uyabika ukuthi lo mfana sitawungena endlini kagogo aphahle khona ahledi unikwa ngimi leyo mfundo awuphahle ngangikho nikwa ngihlo la umfana kuphahla kuyini khulumisa laba labangekho uze batothatha lo mlayito oyise umveli icala le yena utawuletha likhaya utawuletha sisombu bobani lesikhuluma nabo sikhuluma nemadlozi bona atawuthina kakhuluma abikele emathonga ke wona ke sekabikela umveli icala umveli icala utawela njani utawuthuma umlinde ngamunye lethe likhambi lenkinga ngiko laba beyitolo bebanayo lenkolele ukuthi asigcini nje kuphela ngalokukhuluma siyaphahla lokuphahla kwani wekulandzelisa tintfo tsite lesibona ukuthi ngeke zilandzeleke ngiyabonga Solo